hino kunabe nimbuga na sente ezo ngunzibi konka bakantekaho umushanga abazibire kwizire ba auditor bamanya ngo ninye nabaretera ikizibu cyo kubazibira kwiba sente bagira ngo ninye nibire sente bantaho umushanga go kwiba sente zihanga umushanga gutariyo neja embuyo kugira ngo bampozese bakabateye case file kandi abantu babiri bariho audit queries ijo reporter hwedi no mu public accounts committee abo tubarabuzibwe kintu nyo teineka kwate ne sente bakwata batomu cyome nabwo tumasho yababuza ngo file rahimu kumusha tabadisa bakabateye file ko tumasho ninye yabandize kwa omahego na kwa beiru abo kaliye ngo bitaru muna mashango bampa beiru kuna abandi ya beiru ntahani nkibuza no kukibuza ahabwenke cyara kiriho nyugo kutunga beiru ne yintarashabiri banta ho gundi mushango ngo nyenda kuhamba government kwita guriyo bwo kubanza kubanza gubarimire bataho oguru kusebemenwa y'abantu ababiri batandikire kubuza wito mukamuturaki bantaho gukwenda kuhamba government ogwa kabiri gukatuma banko atakubi bantera bahenda nkamara imyizi mukaga marago ni nabanjanja ni nshohoze shagam fayiro ziryaho marago ahabwo kwenda ngo mfe ahamagara gangi niyo shungiyemwe yatumira na rugo mwihanga icya kandi bakankwata 1994 leba kuna washohiri 2001 non trial ushomiriwe bitawebyo justice delayed is justice denied bakandi nayinga justice so nanye nayirwana honko umuntu tinkugwa kanze kuronda justice ahiri kanze kuronda ubujanje okujanja bwa kurunja kuri cyatuma na rugo mwihanga ryanjye nicyo cyatumire nazo mwekazayo nicyo kizuba kiwana ubuza